wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Dumateng para bapak ibu ulama, ugi dumateng para kiai, para pensepuh, asripo ingkang kawuhani usaha menyebut Pak Haji Marzuki Paku dalah lintu-lintunipun ingkang sepuh ingkang kawuhani hadirin hadirat ingkang berbahagia. Monggo sedang-sedang kita syukur dan bersyukur Allah kan diwasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapingalipun monggo sedang-sedang mau sholawat kan diwasan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapingalipun ini alhamdulillah wonten saat menika kula panjenengan kumpul sesarengan dalam rangka acara halal bihalal. Ingkang pertama kula aturaken inggih menika minal aidi